Ja sam Aleksandar Rakić i vi gledate Fight Room. People like to come here just to relax. It's 20 minutes from Zagreb and Osjećam se fenomenalno, mislim, nažalost, godinu dana bez jednog meča je vrlo mnogo vremena. Nije do mene što nisam sada godinu dana se borio, ja sam prozivao i Prohasku, a i bio sam prozvan od Smitha. Jednostavno nije UFC to želeo, jedan od ta dva meča i eto, sad je Jan tu i mislim da sam u životnoj formi i napredujem konstantno i kroz ovu godinu dana koji nisam se borio, naučio sam dosta stvari o sebi i o borilačkom sportu i osjećam se jednostavno fenomenalno i ja jedva čekam na taj sljedeći nastup. Pa mislim, nisam razočaran, mislim da je Jan odličan borac, bivši šampion koji je izgubio nedavno titulu i prvi izazivač je, znači jako težak izazov za mene, ali ja sam u tom momentu, u toj fazi, u toj situaciji gdje sam spreman na sve i ako bi UFC mi UFC dala priliku za pojas umjesto Jana, naravno da bi prihvatio, ali Bože moj, šta je tu je, UFC je htio da vidi ili želi da vidi Prohasku i Glovera, pa neka to bude tako. Ja znam da je moj posao 14.5. da pobjedim Jana Blachowicza i onda nema ništa drugo, onda se ide na pojas. this guy and Alex came to support him and cheer for him. No! I was cornering Roberto. Yeah. No, I was cornering Roberto. They were hugging like, come on, smash this guy. No. Where was he from? Where was the other guy from? Ivica Tadjero. He's also from Croatia. He's from Osijek. But you remember exactly that he was cheering for other Yeah, brother. I didn't know him, but they knew each other. Why you say no? No, he rode me all the time, you know. Because So he did it, why you say no? You say no. No, I didn't cheer for him. ništa mu nije jasno. Da pokaži ljudima, da vidi ljudi kako. American Tom ti gleda. Oješa! Bam! Boxing sparring! Dobro si boksao. Naravno, Blachowicz ne treba ni malo podcijeniti, bivši šampion, dosta u MMA mečeva, ima dosta u UFC-u, jako iskusan, tvrd borac, pobjeđivo je velika imena, ali raketu možete očekivati u najboljem izdanju. Znači, ja sam ovu godinu dana konstantno trenirao, konstantno sam napredovao, doveo sam novoga trenera u tim koji je specijalno vezan za kondiciju. Radim već 5 mjeseci, 6 mjeseci i osjećam se jednostavno super, a i napredovao sam u svakom segmentu borbe. Da li je to rvanje, kickboks, parter, znači dosta sam radio na tome i godinu dana sam stariji, to znači da sam zreliji, da sam pametniji, tako da očekujete najbolju raketu do sada. Da, mislim, u tih godinu koje nisam se borio, baš sam gradio to, bio sam 2 puta u Švedskoj, bio sam jednom u Njemačkoj, bio sam u brdima u Austriji i u Italiji, znači stalno se radi, stalno se gradi nešto i jednostavno to je bila priprema za te pripreme koji sad su završne pripreme u Zagrebu i teku fenomenalno, bez nikakvih povreda, znači ne mogu reći da je nešto loše. Pa mislim, Zagreb
kao prvo, blizu je Beča, znači tu smo, znači možemo se uvijek vratiti kući ako je nešto, ne daj Bože šta. Dvorana, kavez, gospodin Dražen Forgač koji nam omogućio, to jest meni i mom timu, ponovo pripreme u njegovoj dvorani, koji je otvorio širom vrata, koji nas ugostio, i jako nam je drago doći opet ovdje, sparirati sa Ivanom Erslonom, Ante Delijom i još nekoliko momaka. Znači, jako nam je drago doći ovdje, imamo jako dobar odnos sa Forgijem i što nešto promijeniti ako funkcioniše. Dva kampa sam odradio u ATT Zagrebu, oba sam pobjedio i ništa drugo ne očekujem u sljedećem meču. Nova dvorana, tip top profesionalizam, znači Forgač nam je omogućio da bude na dan kad smo mi stigli, da bude sve na svome mjestu. Kavez je bio tu, strunjača je bila tu, znači čak sam i doveo svoje biciklo i taj grinder, to biciklo za ruke koje je došlo iz Austrije, znači omogućio nam je i to da stavimo tamo, znači dvorana je tip top i mislim da dosta šampiona će iz te dvorane izaći. Pa mislim, šta god da napišu, ja nemam problem s time, mislim ipak treće pripreme radim tu. Došao sam sa svojim timom, svoji sparing partnere, mislim, što da ne, mislim, ja nemam ništa naprotiv i mnogo mi je drago da mogu da treniram tu i da provedem vrijeme tu, pošto jednostavno svako se sa svakim slaže i imamo jako dobru atmosferu u džimu sa svim momcima. Samo titule na fokusu, mislim šta još više, pobjedim Jana koji je prvi izazivač, nema dileme na drugi meč i nema ništa, realno, ne vidim nikakvu drugu šansu, znači mogućnost. Jako težak meč, mislim da može na obje strane da krene, sad vidjet ćemo koliko je Jiri, koliko je napredovao u tom segmentu rvanja i partera, pošto znamo da je Glover čvrst borac koji ide koji naprijed ide, pressing radi, koji može primiti udarac, ali koji se vrati. Tako da mislim da ako je u mogućnosti Glover da uspori tempo Jirija Prohaske u prvoj rundi i drugoj rundi, da ga vuče u duboke vode, vidim pobjednika Glovera Teixeire. Ako ne bude se mogao snaći sa tim kaosom koji Jiri Prohaska pokazuje u oktagonu, će to biti Jiri. Ja mislim 60-40% za Glovera. Hvala na svaku podršci, hvala na silnim porukama preko socijalnih medija. Znači, vidjet ću u što najboljem mogućnosti da pobjedim taj meč za vas i za sebe i da dokažemo da smo mi sa Balkana najjači.